पाउजेदे यमफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी असेंबली की बजट सेशन ngasi हौरगने लैंगा की अमोट पसिंग सबाक फाकनब कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मिफमदा खनखरे तरामथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरागनिथोई सुबा सेशन हयेंगदगी हौदुना चतनब सेमसाबा लोइख्रे चथगदौरिबा मिफम असिगी येंगलगा इम्फाल मनुंगदा लंबी चथोक चसिंदा अहोंगबा लैगनि हाइरे पुन्ना सेटिंग तरागा हुंदोई लैगदब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफम असिगी हयेंग अहुप नुमित्ता गवर्नर डॉक्टर नाजमा अब्दुल्लाह हाउस द वरोल थमदुना हौदोगने लोइनना गवर्नर की वरोल अदुबो थागतपा फोंदोकपगी रूलिंग की एमएलए सिंगी मरक्तगे मूव तौगने मासिगा लोइनना हाउस की लीडर ओइरिबा मिनिस्टर एन बिरेनना हाउस द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की रिपोर्ट थमगने फेब्रुआरी 12 फाउब चथगदब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफम असिगी निनी चनबा फेब्रुआरी 3 दा हाना हाउस असिदा मेंबर ओइरंबा लैखित्रबा मियोइसिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उटपा लोइनना गवर्नर हाउस द पीकीबा वरोल खनगने लागिबा फेब्रुआरी 5 दा सेनबा सही 2020 की ओइबा डिमांड फॉर सप्लीमेंटरी ग्रांट अमदे सेनबा सही 2020 की ओइबा बजट एस्टिमेट फाइनेंस मिनिस्टर की सास पुरीबा डिप्यूटी मिनिस्टर वाईओ कुमारना हाउस द थमगने फेब्रुआरी 9 असिदा डिमांड फॉर सप्लीमेंटरी ग्रांट्स 2020-21 जनरल डिस्कशन चथगनी लोइनना बजट एस्टिमेट 2021-22 असी हाउस न खनगने हाइरे मथंगी नुमित फेब्रुआरी 9 की डिमांड वाइज डिस्कशन हौगने अमरोमदा हयेंगदगी हौदुना चथगदोरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफम असिगा मरी लेनना थंगमैबन एरिया द लंबी चथोक चसिंदा अहोंगबा लैगने हाइरे लंबी द लाकबा हेवी अमदी कमर्शियल व्हीकल सिंग संगाकपम लंबीदगी सलानथोंगलोमदा खोंनांग अनि करक्तगी आईएसबीटी रोमदा चलगा लमदोंग थोंग नत्रगना एमएमटीए रोमदा चतखिगदबने वाखम लैरबता लाकपा गारी थंगमैबल रोमदा चतखरगा उरिपोक कैंटीन लैरक लंफेन सुपरमार्केट लोमदा चतखिगने सिंजंगबै रोमदगी लाकपा हेवी व्हीकल सिंग पिसुम थोंगलोमदा चतखिगने सेंदाल लंबी को ओइना थौबा गारी सिंग नत्रगना पोचै पुबा गारी अमता खोंनांग अनि करक लीला सिंह खोंनांग खोंग थाउ ग्राउंड कॉलेज गेट लंबी एआईसी क्रॉसिंग अवांग एओसी खोंनांग अनि करक लंबी दा फावरगा चटपा यारोय हाइरे अमरोमदा हयेंगदगी फंबा हौगदौरिबा 13 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 12 सुबा सेशन दा लेंगा की अमोट पसिंग सेंगदोकनदबा ngasi कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी सीएलपी की मिफम दा खनखरे सीएलपी की मिफम अदुगी मतंग दा फंगबा बावना हाय ऑपोजिशन पार्टी सिंग फ्लोर कोऑर्डिनेशन निंगथेना तौनबा अमदि लमदम असिकी इशू कया हाउस दा बुखनबा वारेप लौखरे मिफम अदु ngasi नोंथिल पुंग मरी ताबदगी हौरगा नुमिदांग पुंग 3 फावबा चथके सीएलपी लुचिंगबा ओ इबोबिना शेयर लौदुना मिफम अदु कांग्रेस ऑफिस दा पांगथोके मसिदा नतना हौजिक बीजेपी की लेखा की मतम असिदा पेट्रोलियम की पोथोक्सिंग जावना पोचेगी ममल अतिया पंगना वांखलकबदगी मियामना मायुकनरिबा अवाबसिंग असि कोखननबा करी तौबा याबगे हाइबदु पुथोकने मसिदा नतना लमदा मसिदा हौजिक थोगलिबा ड्रग की इशूसिंग लैगाक असिगी असोइबा केहना मियामदा अवाबा पीरिबा कया असिगी मतंगदा हाउस दा पुखननबा वफमसिंग ngasi मिफम अदुदा खनखे हाइरे नगलमरोमदना जिरी लंबीदा एनएसएन आयमना लाई सारे पुलिस दी लोडख्रे सीमेंट पुबा ट्रक अमा आयमना लोकते इंथखरे इम्फाल जिरी लंबीदा एनएसएन आयम की खुलाई पाइबा केडर सिंगना लाई सारे मणिपुर की तंगाई फदबा पोलम सिंग पुथोक पुसिन तौरिबा ड्राइवर सिंग दगी पुबो थांगबा ngamdaba गुड्स टैक्स नमदन लौरे अदुबो पुलिस सिंग दी लोडख्रे हाइनरगले लंबी असिदा पोट पुथोक पुसिन तौरिबा ड्राइवर खराना पाउसे असिदा हाय हानदी आयम की केडर सिंगना लंबी असिदा लाकपा गारी सिंगदगी नमदना टैक्स लौबगी चांग असि यामना हंधरमे अदुबो हौकिबा नुमित खरनी असिदा दिमासिंग यामलबा केडर सिंग फोंगना थोरक्तुना लंबी थलगा गुड्स टैक्स सही की टैक्स खोंबा हौरे पावसिना मखाताना हाई आयम की केडर सिंग अदुना नेशनल हाईवे 37 के मफम अनिदा नुमित खुदिंगे फोंगना थोक्तुना गारी सिंग चेक तवे हारिबा मफम अनि अदुदि नुंगबा कैथेल मयाद लैबा उल पमदा अमा अमसुंग अतोपा अमना सिबिलोंदगी खजिक्तक लैथोकलगा लैबा गोलाई अमदने मखोइना ट्रक सिंगदा पुरकलिबा पोसिंग बो करिनो हाइना हन्ना हांगदोके बिलामती पुबा ट्रक सिंगिना खोंसत अमदा लुपा लिसिंग अहुम अमसुंग योट पुबा ट्रक सिंगदना खोंसत अमदा लुपा लिसिंग मंगा लवे असा अथक अतै पोलम सिंग पुरकपा ट्रक अमता लेमना थादे करिगुंबा सेनफम सिंग अदु पीदबा थोकलगदी गारी सिंग अदुगी सो मखोइना फाइसिले से सांग मुल्ले करिगुंबा मतमदा ड्राइवर सिंग तामथिना फुबी हाइरे
सांगलबा सही कयागी ममांगदगी हौना NSNIM ना नेशनल हाईवेसिंग दा लोना यादबा मखलगी टैक्सिंग खोमदना लागे मखोइना लौरिबा टैक्सिंग की मनुंगदा खरतंग पनबा तारगदे गुड्स टैक्स गोडाउन टैक्स सही की ओइना गाड़ी की टैक्सिंग असिने हाइबा टैक्सिंग असि पीदबा गाड़ी अमत लंबी असिदा चटहंदे मदुना मरम ओइरगा ड्राइवर क्यामरोम गाड़ी थौबल तोक्तुना अतोपा पुंसिरोल अमदा लैनाखिबा याउखरे हाइना पाउ असिना मखा तारे थाजबा याबा मफमदगी फंगबा पाउना हाय जिरीबाम फावरगा नोने फाउबा बिलाटिमा ते पुदुना लाकपा ड्रग अमा ngarang amasung halgi ahing da nungba area da lokta mioi kharan in thagre bilatima de purak patrak adu hum puna lakmina bane makoina lambi adu lanana bagidamak pifam thogi harba tax ke senbam adu gari mapu dagi law har bagidamak truck adu singkha da in thage bane pamdaba thabdok thokhaliba kangbu adu NSN IM gi cadre singni haina gari gi driver kharana maral sire truck sing adu ba thorpa driver amasung second driver sing ahing ani phajilaga thamkhe gari mapu sing adu IM gi cadre sing aduna namduna kahulaka set lawraga driver sing adu di thadorakre adubo gari kyamarum amsu nungba area da NSN IM gi cadre sing da phajinduna thamli haire driver kharana pausi asida hai ngak laitana gari sing da aki akhang piba amasung namduna sel lobagi thabak chathaba henmalakpadagi manipur lengak na mafamduda commando gi team sing thajinduna tha ahumlom leirabane police commando dagi person sing leiringai dadi police commando gi person sing leiringai dadi IM gi cadre sing adu mana manil amatan naibangamde adubo hokiba sahi gi November loisilakba adoida commando gi person sing adu lakthoke commando gi person sing lakthokraba matungda NSN IM gi cadre sing aduna phongna nungbagi oil pump da thorak lona yadaba makhal gi tax khomba horakibane hariba thagdok sing asigi pau mari leinaba police station sing da piragasu makoina karisu tobangamde driver sing gi awabada makoina mateng pangbide maramaduna nungbada leiriba police station asida police commando gi personal matik chana thambiu hairakle atopa pau amadana sathok chasin thunghainaba city manungda lambi semdore Impal Smart City Mission gi makada Impal amasung city manungda miyamna khongna satpam pathamda khudong chadaba kaya mayong narebe si yenglaga madu ko khanna pagidamakta lengakna khongthang lokhalakadore masigi saruk amuk oina Impal manungki lambi ani khakta pilot project oina thabak lokhalaga yengadore hiram masigi matangda Impal Smart City Limited ki chief executive officer oriba TIS Hari Kumar na pausi asida ai urban development process da miyambo jahunana ba madi participatory planning to bangam na bagidamak Impal Smart City Limited na city manungda sarbe ama sathagre sayul taruklom changna pangthoki ba sarbe adu da miyamna city manungda sathok sajin tawbada thengnari ba khudong chadaba singki matangda miyoi kyadagi wakhalon sing lawkhe sarbe asik manungda miyoi samaga supna anina register tawkhe sathagi ba sarbe adu da khongna chatpa miyoi sina thamlakhi ba mapung oiba khudong chadaba singki manungda footpath kaiba Kamjendun thamba gari sing piba apanba lam khopsin bal sing balloina na amut akai balang thokba makhum koptaba drain amadi ising tungsinduna leiba sing asina mapung oiba problem sing oire chathagi ba sarbe aduda apunba misingi sada 90 na Impal manungil lambi sing maru oina city gi lambi sing na kanda phampham pothafam haksang chajal tawfam amadi angang singi sanapam thamaning bagi apam amarom da pre primary dagi 8 foba class tawba yaroi ZEO Thabal district da leiba mailoi sangkhara da pre primary dagi class 8 fobagi mailoi sing school kahantuna larik tambiri haiba paw ama phangle haiba class sing asi lekhak na hangdokpal leitriba maramna mai tambiba yaroi haina ZEO Thabal na akanba warning tawragle District Joint Education Officer Thabal Arambam Alil Kumar ngarang thokiba serol amagi matung inna phibam amada hek da classing asi hangdokpa yaroi classing asi di online da mausagum adum makhasa thagadabane Adumapo class 9 dagi hauraga matakta leiba class hingi damaktadi school hangdokpa yagane cherola sina makhatana hai COVID-19 laichat school angang singda sandokpa tingnana bagi damak lawar amasung elementary standard singda mai tamlamba sing thingjel lambane hariba classing asi hanglibra natragana hangdabra haiba spot verification chathaba hauragane karigumba verification chathaba school hangdokpa yarom lagadi recognition kakpa file loban singba akanba thabak sing lokut kane sanabagi pau amada Laichat ki khudong chadaba leirabasu Olympics pangthokane Malem gi mafam kya COVID-19 laichat ki khudong chadaba leirabasu Tokyo Olympic Games schedule gi matung ina pangthokane masigi damak aikoina International Olympic Committee ga punna thabak tawminari haina Tokyo 2020 gi president Yoshiro Merina haikre Tokyo Olympics Games asi karam tawna pangthokadagi aibagi matangda kupna khanare aikoina anuba lambi sing puthokton Olympics asi mapung pana pangthoknaba honari haina
Yoshiro Merina Pongdoke. Morina Maka Takibada Kudung Chadabamatam Asida Ikoina IOC ka punna thabak tawminare. Tokyo 2020 organizer sing amasung IOC anigi marakta yamna thajanaba amaga loinana thabak tawminaduna leiri aina Japan gi Sports Research Commission gi mifam ama haudokpada Morina haike. 2020 Games asi malemgi mafam kayada COVID-19 laisa chandorokpadagi mamang sahidagi jaithorakpane. Japan da COVID-19 ga anoba case lakibadagi state of emergency lauthoklabasu Games asi pangthokpada mai pangnaba honare. Maragasida Nonegi ADC hatke tawrumle. Nonegi ADC Sheikh Abdul Hakim ngasi numidang waram office dagi mayumda halakpada sakhangdaba miwi kharana magna tongliba garden nongmai round kya marong kapsinduna hanadaba honaramle. Adumapul laibak phabadagi mahak amasung mahaki driver Asok Kapan yaudana nanthok haure. Thajaba iyaba mafamdagi phangba pauna hai Sheikh Abdul Hakim na tongba car aduna topul amasung sayanggi marakta yaurukpada sakhangdaba kharana nongmai round khara kapsilakibane. Magna tongba car aduda nongmai maru ahum pan khibagi mafam lai nongmai kablakliba kangbu adu kanano aiba khangba ngamdre. Atopa pau amadana atopa Trinamool MLA amagasu BJP da yaukre. Diamond Harbour MLA Deepak Haldarna Trinamool Congress tagi tolak khrabagi hek nonganba ngasi lebak pupunamita BJP da yaukre. Anirak MLA oira khraba Haldarna West Bengal gi South 24 Parganas District ki mafam asida miyam gi mifam amada mafam dugi Trinamool losingba Kamrum ga loinana BJP da yaukhe. Aroibada content sing asigi maroiba pau khara asipa pau damjariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiribo punamak pathagajari channel asin adomda kanarabadi subscribe to video pusingna subscribe to biramu loinana like and share to busu kawbi kana punamakpu amuka hana thagajari.